Қанша бір маршрутта қанша уақытта жүріш керек жүргізуде? Маршрутына жараша да 5 минуттан 10 минутқа чейин. Ошо сактап алат. Минут секунд талашып кетип атасыңар. Ошо кантип болсун? 5 минутта аралыгыңар 5 минут болсун. 10 минутта 10 минут болсун. Ким укук берди силерге ошондой жарыш кылган, клиент талашып? Мына жерде баштагансыңар, туурабы? Кызды нар жагынан артылганда түштүм. Кеттиңер чабылды. Жеңил башлардан алдын атасыңар. Үчөө бири-бириңерден талашып атасыңар. Үндүрүскө чейин барды артынан. Sürekli takip koydum ben özümden. 8 kaça maçla? 8-10. Gittim mi aslında? Bunlar arkada kaldı. Ne gidecektim aslında? Arka gittim. Çekilette şaştı birisi. Ne başladı? Süreçte kurtulup caza olmalı. Один saat pratik olsaydı 3 tane tek. 3 misalın ayı saldım. Pavuz mu? 3 tane. Nizam Cem'de şampuan kullan. Ne diyelim? Görüp bir. Duram. Qaytaman. Hatta uyak da siz aksakalsız savurursunuz. Şöyle aytadığına el alıp ketetasыңар. Bıktım ne odana bir yaş bala aparıp durup Kuday sakladı orada. Emine düşüp etti o mostun üstüne. Tirçilik gerek bir akırın. Özü yol veren başına gerek. Belkiler bir de начальник ayttık böyle üstüne doğru. Bartırım toplar cinlerle ötküz bulanlar. Bütün misal olmalı. Şunday olmalı şartın içinde. Kilet dolaşıp golka olmalı. Жеңіл баш такси болса мейлі маршруттар бар ошо айдасың бардық маршруттар карап ичилик чыгып туруп бүт ремонт кылсын эски маршруттар чыкпасын шаарда бүт чехолдорунан бери карайм мен эми автобустарга да чыккан троллейбуска да чыккан маршруткаларда жолдо токтоп өзүм чыгам силерге айтпайм бирок тартиптүү карап ондогон машиналар бар шарактаган машина менен 80-90 менен кетип атасыңар жарышып Arabalar kardeşim. Oturasınlar, barın taktikleri çakırdılar. Renklerini uyuşturup marşrutlar, avtobuslar boyunca var. İtek kılıyorsun. Makulu tura düşündürüyor kardeşim. Biz etmesek kime ettiğinden şahardasın. Şahar da yok o zaman. Yazıp durar. 40 elikten aşbaş gerek. Böyle marşrutları. Adam taşıran bilirsin.